Ni agũikara ta kwaria no we guaranteed riria akaria no kenda kumuthikiriria ni amu agũgũthekia atagũkũrĩhio na ndururu ĩmwe na ũngĩmwĩra ni ũrenda mũruti wĩra wĩbundithĩtie gũtũndĩra mĩtura wega ndĩna ma agũgũtwara kũrĩ mũndũ ũmwe. Mimi naona Wajaluo pale akiwadanganya anasalimu hao jodhurua undie jodhurua umo. Nyinyi Wajaluo ulizeni sisi, alikuwa hapa niliona juzi huko anajifundisha kupika samaki ndio Wajaluo wampende. Hapa alikuwa amejua mpaka kutengeneza mutura. Ario mathiko-inĩ mau mwena wa Murang'a ma nyina wa mũmbunge ti James Gakuya, Moses Kuria ndanakena gĩtũmi kĩrĩ gwĩtwo Hurubaro. Atalete Hurubaro hapa mingi sana. Chama hii kama ile ya Kuria sio ni Hurubaro. Na ile ya Kabogo si ni Hurubaro. Na ile ya Kionjori iko tu Hurubaro ingine hapa Murang'a inatengenezwa, ingine hapo Kirinyaga tu Hurubaro dogo dogo. Msikubali. Mwena ũngĩ rĩrĩa arathire Githurai, Kasongo anasema ati mwende Singapore. Situcheke. Situmuchekele. Sasa nikisema Kasongo anasema Singapore mnacheka. Kasongo anasema tuende Singapore. Hii mtu anatubeba ufala. Anatubeba ufala. Kuwa andũ no kwĩng'aũrĩra Gachagua gatwodia ũhoro maũndũ marĩ gũkinya hau nĩ ndaumĩria. Kasongo anasema tuende Singapore.